Veoma zanimljivo je i interesantno je to da današnji hrišćani koji proučavaju Sveto pismo, Bibliju, kada dođu do Mateja 24. glava i do onog stiha kada Isus govori o grozoti pustošnoj, oni ne znaju šta je to. Ne znaju o čemu Isus priča. Veoma interesantno. Taj stih koji je Isus rekao, to se odnosi na kraj sveta, na kraj nekadašnjeg jevrejskog sveta, kada su učenici pitali Isusa na Maslinskoj gori kada će doći ponovo i kada će biti kraj sveta. Oni su mislili na njihovo uređenje. Znali su da fariseji Sinedrion ne radi pogrešno, da su u sukobu sa Isusom Hristom, a verovali su da je Isus Sin Božji. Međutim, nisu znali mnogo toga da objasne i mnogo toga što je Isus pričao, oni to nisu verovali, jer su naučeni od malena drugačije od svojih rabina. Naprimjer, Isus kada je pričao da će ponovo vaskrsnuti za 3 dana, niko od učenika to nije verovao. Interesantno je to da današnji hrišćani ne znaju šta to znači kada Isus kaže kada Jerusalim opkoli vojska, tada je došlo vreme da opusti. U današnje vreme to ljudi ne mogu da razumeju. Ili kad kaže, u Mateju 24, kada na Jerusalim dođe grozota pustošna, tada je došlo Jerusalimu vreme da opusti, neće ostati kamen na kamenu i tada treba hitno napustiti i što pre bežati. Lično Isus objašnjava, simbolično priča da onaj koji je na krovu ne treba da silazi dole, nego odmah nekako da pobegne i da će biti strašno vreme kako nikad nije bilo. On priča to o grozoti pustošnoj, o rimskoj vojsci. Međutim, to danas ljudi, današnji hrišćani, čak šta teolozi koji podučavaju u školama, oni to ne razumeju. Veoma interesantno i zanimljivo. Ako pogledamo, ti učenici Isusa Hrista, bilo ih je mnogo, osim 12 apostola i 13 kasnije. Bilo ih je mnogo. Veoma interesantno je da su oni razumeli šta je Isus tu rekao. Još pre 2000 godina. Otkud ja to znam da su oni razumeli? Oni nisu razumeli mnoge teme koje je Isus govorio, nisu verovali, ali to o grozoti pustošnoj, o rimskoj vojsci, o tome da Jerusalim treba da opusti, oni su to veoma dobro razumeli još pre 2000 godina. A današnji hrišćani se prave da to ne razumeju. Zanimljivo. Otkud ja to znam? Veoma interesantno je da kada je bilo, opsada Jerusalima 70. godine, pod poznatim vojskovođom Tit, rimski vojskovođa Tit, 70. godine, negde pred Pashu, odnosno pre Paske je to bilo, ali za Pashu Jerusalim je osvojen.
odnosno on je došao tačno, znači, pred Pashu, zbog toga što su mnogi Jevreji, znači, dolazili, jer to je bilo naređenje od Boga da se svi Jevreji iz celog sveta na taj praznik Paske skupe u Jerusalimu i da daju žrtvu i da proslave Boga u to vreme. To je poznati praznik. I znači u to vreme, pred Pashu, 70. godine, preko 1.000.000 Jevreja, znači za vreme opsade Jerusalima, znači rimska vojska je opkolila i izgladnjivala taj narod koji se zabarikadirao, znači, u Jerusalimu, i Rimljani su polako izgladnjivali i čekali, znači, mirnim putem da se Jerusalim preda. Međutim, to se nije desilo zbog toga što su agresivni i fanatični Jevreji, znači, ipak pokušali obračun, jer su 3 mjeseca pre toga, odnosno 6 mjeseci pre toga, već jednom oterali Rimljane. Uspeli su nekako da oteraju Rimljane pod zapovedništvom drugog, znači, zapovednika. Nije bio Tit, nego drugi rimski zapovednik. I onda su fanatični Jevreji uspeli da oteraju Rimljane. Međutim, 70. godine Tit je ponovo došao, opkolio u Jerusalim i hteo je mirnim putem da zauzme Jerusalim, posebno hram. Jer je hram, znači, bio potpomognut gradnjom. Irod ga je izgradio, a Irod je dobio veliku materijalnu pomoć iz Rima. Znači, sami Cezari su pomogli izgradnju hrama, jer se hram gradio 46 godina. Tako da je Tit hteo mirnim putem da osvoji Rim. Međutim, fanatični Jevreji, znači, poneti onim uspehom prvim, kada su pobedili Rimljane i rimsku vojsku, kada su ih oterali, mislili su da će ponovo to uraditi. Međutim, ishod, znači, kraj je bio, znači, negde oko 1.000.000 fanatičnih Jevreja je izginulo u Jerusalimu. Ja ne znam da li mislite da je možda čak jedan učenik Isusa Hrista poginuo u tom, znači, milionskom izginuću Jevreja fanatičnih. Nije poginuo ni jedan učenik Isusa Hrista. Zašto? Zbog toga što su oni razumeli u to vreme šta je to mrzost opuštenja, grozota pustošna. Oni su znali, a današnji hrišćani to ne znaju. Znači, za vreme tog izginuća, prilikom opsade Jerusalima i uništenja Jerusalima, znači, negdje oko 1.000.000 fanatičnih Jevreja je izginulo, a ni jedan učenik Isusa Hrista. Zašto? Zbog toga što je strogo obratio pažnju na te reči, jer je Isus, znači, u Svetom pismu, u Novom Zavetu, a i svojim učenicima rekao da je rimska vojska u stvari grozota pustošna. I oni su znači, kada su vidjeli da se rimska vojska da opkoljava Jerusalim, svi koji su verovali u Isusa Hrista, svi učenici Isusa Hrista koji su znali šta je Isus govorio, oni su napustili Jerusalim i okolinu i oni su se naselili i otišli su u grad koji se zove Pela. Zanimljivo, ljudi koji su, znači, proučavali Sveto pismo i Bibliju pre 2000 godina, znaju šta je grozota pustošna
ali današnji hrišćani, znači adventisti, Jehovini svedoci, protestanti, pravoslavci, katolici, takozvani hrišćani, hrišćanski vernici, ne znaju šta je to grozota pustošna. Ako je, znači, grozota pustošna ili mrzost opuštenja bila pre 2000 godina rimska vojska, možemo da zaključimo da je i u današnje vreme, znači, grozota pustošna, znači, rimska vojska. Ali postoje velike indicije da Isus to razaranje Jerusalima 70. godine poistovećuje takođe sa krajem sveta. Znači, onako kako je, šta se dešavalo prilikom uništavanja Jerusalima, takva ista situacija će biti prilikom drugog Hristovog dolaska i kraja sveta. Zato je nama veoma važno da znamo šta je to, znači, mrzost opuštenja, opustošenja ili grozota pustošna, kako se kaže. Znači, to su u pitanju Matej 24. glava i Luka 21. glava. Isus priča o tome. Ali današnji hrišćani kažu da ne znaju. Veoma zanimljivo je to da mnogi hrišćani ili se prave ili zaista ne znaju da, znači, rimsko carstvo, oni misle da to više ne postoji. Međutim, Biblija priča o tome, znači knjiga Danila i Otkrivenje, kada se uporedo proučavaju, vidi se u stvari da je to rimsko carstvo celokupno i simbolično i temeljno preneto u katoličku crkvu. Znači, rimsko carstvo i dan danas postoji, o tome priča Biblija. Znači, produžena ruka, znači, rimskog carstva je mali rog, koji je, znači, titula pape. Znači, rimsko carstvo je papa i katolička crkva, Vatikan, odnosno rimska vojska i dan danas postoji, jer katolička crkva posjeduje svoju vojsku, a to je od 1540. godine, to je vojska jezuita. Ignacio Loyola, koji je osnovao 1540. godine, znači 1540. godine je tačno Isusovci jezuiti su dobili svoj statut i ustav, ali oni su već 1330. godine, 1530. godine, 1540. već, znači, nastali, ali zvanično 1540. godine, znači, oni su dobili statut i Ignacio Loyola nije bio general, ali je bio veliki, znači, čovjek koji je uveravao papu tadašnjeg da će stvoriti njegovu vojsku koja će mu obezbediti, znači, autoritet. Znači, jezuiti se bore za autoritet pape i papstva. Ako pogledamo danas, možete potražiti, znači, postoja ličnost koja se zove, znači, čije ime je Crni papa, od naroda tako prozvan, međutim, on je ni manje ni više general armije jezuita. Tako da katolička crkva posjeduje svoju vojsku,
A ako vidimo da rimska vojska je postojala u ono vreme Isusa Hrista, znači ako Biblija kaže da je rimsko carstvo opstalo preko katoličke crkve, onda vidimo da u stvari katolička crkva i rimsko carstvo imaju svoju vojsku, imaju svog generala, to je crni papa. Ako povežemo svo to naše današnje proučavanje i sve one zaključke koje smo doneli, jer današnji hrišćani kažu da ne znaju šta znači grozota pustošna ili znači ta sila koja pustoši, koju opisuje Isus kada napadne znači Jerusalim. Možemo da vidimo da su u stvari to današnji jezuiti koji su preuzeli Božji narod, preuzeli religiju. U njihovom programu je znači borba protiv hrišćanstva. Znači, ako je simbolično Jerusalim prava vera koja je nestala još 1800. godine, jer su pobijeni svi pravi vernici, i znači Valdezi, i Albigenezi, i Hugenoti, i mnogi drugi Pavlićani, i Bogumili, i Lolardi, to više ne postoji. Vidimo da je Jerusalim opkoljen sa svih strana, jer jezuiti i papa drže svaki fakultet, svaku školu, znači svako ministarstvo, znači svakog predsjednika, svakog premijera, svaku vladu u svetu, svaku zemlju u svetu imaju u malom džepu. Znači Isus je znao šta priča i šta govori, a ja verujem da i hrišćani to veoma dobro znaju, posebno adventisti 7. dana, ali njima nije u korist da govore istinu, jer onda znaju da njihova crkva ne bi postojala, jer znaju sa kim imaju posla. Osim toga imaju još jedan razlog, a to je da su sa papstvom i sa jezuitima sklopili veliko prijateljstvo. Znači 1977. godine znači papa je dobio od adventista 7. dana zlatnu medalju, tako da se tu priča o bilo kakvom otporu, o bilo kakvom širenju istine, tu se završava. Znači i oni hrišćani koji su važili za pravoverce u nekom smislu, i oni su prodali veru za večeru, tako da postoje samo pojedinci još u svetu ovako blesavi kao ja, koji će vam govoriti čistu istinu gdje ne možete nigde da čujete ovako nešto kao što ja govorim. Jer to je za njih katastrofalno i veoma opasno. Zbog njih, zbog ovakvih reči kao što ja izgovaram, se gubi glava, oni to znaju. Gubi se familija, porodica i sve što ima. Ali da se zna da ipak postoje ovakvi ljudi kao ja koji će riskirati i život i svoj prosperitet i svoj autoritet i ceo život zbog Isusa Hrista. Amin.